rero abantu mukunda Kasuku muze dufatanye tumusabire kubera ko nitureba n'abaradupfana ubu yahahamutse umutima amuvuyemo arwaye agakanzu mbese umugongo ibintu byose ubu ngubu rwose ameze nabi. Yes, ibihe byiza mwe mwese mukurikiye Inguni Zose TV, wa muhungu wanyu Brown T ubasuhuza kandi wifuriza ibihe byiza. Mwebwe abamaze gukora subscribe ndetse n'abatarayikora, reka ukande subscribe, ukande like, hanyuma usharing iki kiganiro, hanyuma ugire n'icyo tubwira muri comment. Hanyuma rero maginga yangaya narinda ahantu nagiye kwisurira abantu barimo bashutinga amafilime, babahungu ba Pato, ba Mr Pato na ba Kiduki. Umuntu arampamagara arambwira ati umuntu bita Kasuku ubu tuvugana ari mu bitaro. Namazane se ari mu bitaro hehe? Arambwira ati hariya Mongolia aho yari yaragiye, ati ewana hari bombe umuntu bita Bosco Empire yamurashe, noneho mu gihe yikubise hasi ngo mu gihe arimo arazanzamuka uwitwa mama baby nawe akubita indi rocket ngo ahitagwa hasi ararabirana, abantu baraterura bajyana hehe mu bitaro. Nkuko mubona kuri ifoto yarwaye ikintu biti hahamuka, ubu ngo arareba ifoto cyangwa se bamubwira ngo wapfa Bosco Empire ngo agahita ahamuka, noneho bikarangira. Ubu noneho ngo indwara yarwaye indwara yo gutengurwa ndetse ngo n'inzoka, ewana ngo arwaye ikintu bita gakanzu. Ubu ahantu arwariye Kasuku abamukunda mu musengere kabisa, mu musengere kuko araza kugwa hari ahantu. Kasuku murabizi ko mu minsi ishize cyangwa se muri no minsi yarari mu ntambara n'umuntu bita Bosco Empire bahangana ku magambo, ndetse haza n'uwitwa mama baby barimo baramukubita amabombe, barimo baramuvuga ukuntu bavuga iby'ubuzima bwe ndetse n'amateka ye. Umuntu bita Kasuku abacecetseho gake abakora utundi tuganiro, ariko noneho sinzi ngo ukuntu ngo yarara ahantu ari kumwe n'abandi bajama ngo yumva ikiganiro Bosco Empire amukubiseho, yumva rocket amurashe, Kasuku ngo agwe igihumura. Mu gihe yari mabyuka undi ngo bamusharinze ikiganiro cy'uwitwa mama baby, Kasuku noneho ngo itarabirana bamutere bajyana mu bitaro nkuko mura mu ifoto. Rwose ubu ngubu tuvugana ararembye. Abantu mukunda Kasuku mu musenge. Ikindi abantu mumaze kubona ko kuri channel ye harimo abantu mu by'ukuri bagiye bamwishyiramo baramwanga, bandi bagenda batera udukomenti ngo noneho ngo Kasuku ngo yangurube ngo yampyisi ngo noneho ngo ibyo birarangiye, ngo ma views ngo aragabanutse, ngo abantu bagakora ngo unsubscribe. Mbese ibintu nk'ibyo nge nahoze ndeba ikiganiro aheruka gukora atarajya mu bitaro, mbona rwose nta views, mbona subscribe abantu batangiye kugenda bazikanda bongera bakora unsubscribe. Bigaragara byo ewana abantu mukunda Kasuku mu musengere, kubera ko ibyo niyumviye, ibyo mbonye kuri no foto ye ari mu bitaro, nise mvuga nti koko burya buri muntu wese afite umutima woroshye. Murabizi ko Kasuku ari umuntu w'ikihebe, ari umuntu ukunda kurasa amarokete kandi ari umuntu utagiraga ubwoba. Ariko hari rokete umuntu bita Bosco Empire yaherutse kumukubita arimo aratatura ukuntu ngo aturuka mu bagwana firimbi, ngo aturuka mu muryango ngo waba bana ngo n'ubumuga bw'uruhu. Avuga ukuntu ngo Kasuku ngo yarari mu gakundi k'amabandi, ngo kera ari mayibobo akaza kugira amahirwe akabona umuntu umufasha akajya kwiga. Ibintu ngibyo murabizi ko ntabwo Kasuku ntawari umuzi, ntawari uzi iby'ubuzima bwe, ntawuzi background ye. Ariko biriya bintu bihise bimutera ihungabana. Ndetse hari n'uwitwa mama baby nawe aravuga ati uri Kasuku ndamuzi, kera ari akana, murabana ndi umubyeyi, kugeza ubu ngubu abaye umugabo mubona ngana gutya. Uyu mugabo rero izo rocket uko ari ebyiri ahise avuga ati noneho aho nigenje nari narifatiye ba mama urwa Gasabo, nari narifatiye abitwa bande ba Theo, ati noneho ahangaha ho birandangiranye. Nibwo rero ubu ngubu maginga ya
ubu Kasuku ari aho hantu mu bitaro, nuko ntaramenya wenda izina ry'ibyo bitaro, ariko nkuko mubona ku ifoto murabona ko Kasuku neza neza rwose ari muri serumu, araryamye, murabona ko yanahahamutse, n'ubundi ihahamuka, aracyarwaye ihahamuka, agakanzu, mbese ari hafi kurwara n'umusonga. Rero abamukunda ko nanjye buriya mu bantu bamukunda Kasuku bamukurikirana, nanjye ndimo, ubu nanjye napfukamye ndi ku mavi. Rero abantu mukunda Kasuku muze dufatanye tumusabire kubera ko nitureba n'abara dupfana, ubu yahahamutse, umutima wamuvuyemo, arwaye agakanzu, mbese umugongo, ibintu byose ubu ngubu rwose ameze nabi nkuko namwe muri kubyibonera. Abakunzi banjye rero, wowe utarakora subscribe uyikande, ukande like ndetse usharing ikiganiro, ariko nyaboneka ikiganiro ntimugihe Kasuku, kuko noneho mukimuhaye yahita avuga ati noneho banabimenye, noneho yahita agira gute, noneho ashobora no gupfira hara mu bitaro. Mumbabare rwose ikiganiro ntimukimuhe, ntihagire umuntu usharinga Kasuku iki kiganiro. Wowe uri kunkurikirana ukiyumvire, ariko kukimuha ushobora gutuma atava mu bitaro vuba. Reka nigendere, ijyanye n'akagaruka.